Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Dagi spangut kirawan na keleng ki jaka ka thai nongpo jong Ribhoi district kuntup ya ki longkme bat ki longkpa ki samla bat ki khna kan thai bat chenrang ha ka arpho tarik unai lor arjar khat khandai kilai shimenta ha ka jinga kop khwai ka ba phla bat compare ka ba ompat juja ko ha ka ni ka jilla ni war ha kari India bro ko wei kani gadai ka jinga kop khwai om dagi dok ha nrei dagi nyut bat ki plastik jabo ka ba long ru shimenta ban pun sung thu pai ba banom bread pathari ya ki nyut ya kani kerja kop ke balong rukum ke tamasa khwai nyut la penlong da ka office jong u assistant engineer district urban affairs unit Ribhoi district ka badai hapok state urban infrastructure development initiative program ka bala penlong ha kisnong yomolong bad ya kani kerja kop khwai la penlong ha kanala ka badon ha ka te kisnong mar persya bat ka yo nongpo ha ka te ka sngi jong kerja kop khwai la sakhiru da ka jing don lang u director jong ka tanat urban affairs Shillong u ba e kharmalki ka CBS PMAY ka kong W Pasa, u field coordinator u ba W Shadam, u community organizer u ba P Kharkongor, u rangba shnong ka Yomolong u ba A Kharkongor, u ba CBCM bat ki rangba bat tinong elam jong nongpo town committee. Hagani ka ju he ka sngi khnang ban kyari ka jing penon kam plastik bat ban penmi bujili pat ha ka jaka jong ki plastik la thongru ya ki sla lamet ha ka snong buda balai shimentalang dagi khna school jong St Paul's Higher Secondary School bat ka Alpha English Higher Secondary School yang kita sebenarnya lupa ada. Semua pun aku beli ya ka department juga urban affairs bakal penlong ya kum gini di program haka ban persetu pai ba katno kata ka jing koridor mangin pen khuj ya ki jobo jaban kum si benta ban persetu ya ki pai ba ladang in berat ya ki jobo kalong katno ka jing dunong ini kumbangi I ba kane ka ka bom swa ka de ka bu khuj ka bu swa ka bangila aka pun kam ka ba ka sai ba kling ya ka bu sum ban sai henry menta pat ngi ba ka ladap da ka jobo jaban ke jingiro hi galet syaga department bakal ala ban penlong ku ya community program bat na terpat ro ba om tanggane henry bakina peniat su ya community jak program nang bagila ban konstitusi ya sari pai ba imdei ban bread lumari ke jebo hamtam ni plastik te kane hi gade ke wai ke senjam ko benikong le se hapo kerindia hi bora ko wai ba ompot judon kum gane ke jak program penlong ba om ke bangi khwai dok khan rei da kai bagi khwai ya ki nyut ki nyar ki jabo jaban nang ba monra ya ka khuj ka sba hapo ka sinong pa ku songo ya da urban affairs department kala singkia kan wara community program tolong ai ki shai ki pai ba bahagi por ki ba menswa agini ki wa ni ju khwai ki do ba nyo ban bam rei menta pat da ka jing jelei jong ni ki jeng penang kami plastik baka jeng berat pathari ki ni ba ni hapan pai de ni plastik bat ni so pempa ko jeng kemen melong pi so jisim dan ba ka urban affairs department ke BUI ba ni hapan pensange ala ni hapan pendu ala ni hapan penduna ya gani ke jeng penang kami plastik nang ba kami ke jeng penang kam ke jeng berat pathar kanem kta ya ka koi ke kia ha ka bedai ba kani nolong ka jeng tentu na kaliang jonga ko murang ba snong ni so ba nong ba ngimdei ban berat pathar ki molong epi ba kap mdei tang ba ka penjaklia ya ki wa ka penjaklia ru ya kamariang sai kum kane ka program 4 judon ha ka history jong ka prothai de jong history jong kari India ne history jong ka state jungi tengah ai kum le ya kitu ki bayo ya kane ka jumot ban le kum kane ka kam minta ni ai first prize yang kitu ki ba belum ya ki do ha ba he do ne kum no ya kam tip ki judge kum no ya judge tangi e di start jengki ya no ban ai price andre itu ke bamio price ru kamot ba insosi kaji kai na kani ka jingkwai kidi ginyut boro kalong ba sedang ban penrung hakaman uwei puwei kici perkhat jong uwei puwei preo
ya ke jing don kam ban le khoj ban le suba hayeng hasnong asrop hamadan bat hayo bat hangnoi no jaka bangi don langi shong no dengi yang no dengi don akali no dengi don hakanu no jaka habangi don unyut pokti shwaban bread hangnoi no jaka ide ban perkat shwa arsin ni bread ke jaka ko biang ne hari jaka ko di ban bread ne dalam parlap tadang de ban bushwa hadu ban dalam jaka ko biang bangin bread tentang apa bandong ruji sya menegi rang syuan na taga umbuda ni pelong gawe ka jing tung yu usla lamet namar bang yongin penduk no ya kene ke plastik kebun kibri kang ada penduk plastik so hikot ru dara do kharu la je la pe lahap ke kuma juga mensyuang jisong ha usla di bat penida kuno bangin ai da kawe pat ke solution abangi penduk ya gawe ke jing penduk kam kunungin ra in bujili pat dawe pat ing ban pedi nuksa kita ngilar long kita ka jingtung yu usla lamet ang kai po buda ni kina school na po alpha ban St Paul kilaiwan bat kilai da tung yu usla kalong ke ba ni ka town committee di bana jero shibun ka dei nam ta ka ni ka program ba kile ki kai ba ki ai pat ba da ka wei pat ka kai ndei da ka ba shu batai ba sia kren shu khana ki committee hall haki yang mani lani haki meeting haki dorbar ndei da ka kam Korong jalingo balik ini dia fishing competition Carbon Affairs. Abang apa bahas di salap kadang garbage fishing competition. Saya dikira office cuma tu dapat buat kau yawan berok. Kini kasih bisa 4 Julai menu hang district oleh dia nak airu maka India berok boleh. Kami ada kasih lingkong ini penting kami kasih. Tidak hati kasih nong po tidak ban Sungo bat sutnap ba ane kaskin wai doka bat kajing thung ngamet oleh kaskin ka ba hilale ning ko le pi na po long po di ko jong pi gini kajing tongok tong gini kalong kang kajing sedang ngai kaban trekam kaban rak ding khong gini jabo jaman ka de gustit gomen ni bat nilai persang bang inora i nidang ya persang itu di proposal kan inora di prokinjut di trok kuba kupat successful kuba ki seperti ka jebo na po sepitang dengan sinai ki sakit santai apa landfill itu gilong kan ingol ki bisa di kokro stakro dari bidang yang tersiang dan hak pusat serta Ministry of Urban Affairs ini yo ya kamang tingkah na pentagi ni scheme barok yang pentagi ni di bio medical waste pemila hospital ru kita senai di bio di machines pen buat yang itu di bio medical waste bagi kenang menumlong bagi bersubrat pathar sini surok sepuluh alas seperti itu. Di lementari di compost plan ru, nampak tadi di ban tulong sebuah nimbu di medical compost plan ni lagi ada types juga ni siapa nak buat department ini di compost plan yang tahu nampak kenapa nomor kalau kesenong bersih di tercekak berkhiat di mana dulu kita compost plan kita ini dari yesterday ini ke compost plan yang tahu menbuat kenapa nomor kalau menjaga bersih kita terter mencuci pakai di gol di skin kita nangya propose bagi nangya pas untuk Ministry of Urban Affairs ya kan katanya kejing kesi komiti kejing sekarang yang pi berpindah le dengan garbage fishing kejing stang ban ai go ai mesin yang ini observe bu mengenang itu sih kena mengenang menjele tunggu mengenai sanction dan berkas district lebih Berangkat bat uni utun riding ba pinah bantung wah Ayo sini batlang tu sini ini semua kan kalau ni so ai ke jing tak 3 jam